Munit tum kit hekason kache than the lata isi kai no lasi nili pinia video nang tum manang wan pilake nili kit hekason ni nang tum manang than dak po las nang tum labang so video kit ching pen jot lang ik thoran nang tum semet hek dat po nang tum youtube pen nang si puisa chepalong tum duk pete nang tum nili phan arjuno nili kit hekason nang tum nang than ji athe nili seme non mars acheklo 21 la pen 26 ang mong ganili funds me payment ang tipo YouTube pen atheni le chipan duk palo lang sinang tum sme payment chipalang tung duk putan nili phan juno nili un anang than po monetize thak the pusme nili than po aprang sinang tum iklam ni ke YouTube account chkhrinang po pen YouTube lo na tum mesen sen ang methang video un an ge khap non copyright video nang po pen bang video upload ji pusme la copyright hai check thai sang to upload nai unte methang video upload nang po he upload nang po la video pading hoi nang po 10 minute 15 minute so di pading hoi nang po gelang tum no si video bang avis ong po te la watch time same leng da prang po apa nang tum monetize long da prang po nang tum monetize de la po te nang tum pilo hola AdSense ke apply phan nang tum $10 speng nei $10 speng la po nang tum Google AdSense apply long po kela so AdSense ke apply along nang tum document hai ane voter ID PAN card voter ID pe nang tum apply nang tum long da prang po o isini nang tum nang than tene da YouTube plan jupite plan sen tum YT Studio Play Store sen lo YT Studio pula download vet nei la download on nang tum la dak pen login on bare di nang tum thang ka sak velo la AdSense seme salam elo pute di nang tum video tha ran $100 se complete lo pute automatic si hol AdSense dam jepo AdSense dam jepo ampare AdSense tu masi tu man puisa nang pitu po India lo $100 pute nang phan taxan than la $100 pen hai $100 pen 500 mat 600 bang than dai pen tax la taxan than thai pen tum $100 pen tum 8700 somdong po ne so chiklo janang mo tum $100 complete that pute leke nang tum payment long da prang po dong si nang tum chiklo enta $100 pleng play te mo chiklo pleng te mo chiklo san po ase nang li chapa pleng un ba chiklo nong wang se pusa se me long po dong si ni pute chiklo jan thom jam pem phong lo ako dong si video viral re la pun mu tum klang nong bang we pute di payment se me long der tik po ni li se me nang tum sum thek bolong lo ajer ding lo so channel ke ning kan thom ge pura complete lo ni li se me views pe nang tum sum thek bolong po views kom o ma se ni li payment mang ge ning kan se phian se ke long asal lo mane non mars chiklo non ke le mars chiklo si payment mang che long ji to ne wan pen to ne sang bong se di le fans me YouTube pen pusa nang pipo la sina tum ta YouTube pen pusa che kolong tung duk pete nang tum un an ni phan comment long nar jinon ni ni ke thega son an nang tum nang than po un an nang tum man body pidon po dong si nang tum ni phan nang ching gi kang tung pete nang bor se me nang hang ta men ni nang bor se me nang chi piji